Mwongeye kwirirwa inshuti bakunzi ba siporo cyane cyane wakoze subscribe kuri Arena Sport News. Uyu munsi tugarutse mu makuru ya siporo nkuko bisanzwe, tugiye kurebera hamwe amakuru agendanye na transfer mu ekipe yacu dukunda yo ku mugabane w'Uburayi. Tudatinze rero reka duhere muri ekipe ya Chelsea. Ekipe ya Chelsea iravugwamo ko ishobora kwerekezwamo n'umusore witwa Dana Evangelista. Ni umusore w'umuhanga cyane ukina ku ruhande rw'ibumoso, umusore ushobora kuba umusimbura wa Kukurera nyuma yuko uwitwa Viega yerekeje muri ekipe ya Juventus ku ntizanyo, ndetse mukamunazi neza yuko uwitwa Ben Chilwell nawe ashobora kuba yareretswe umuryango mu buryo buri official n'umutoza witwa Enzo Maresca. Ubwo rero uyu mukinnyi akaba ateganijwe ko anytime ashobora kuba yakwerekeza muri ekipe ya Chelsea kuri miliyoni 8 z'amayero n'ibihumbi 400. Hanyuma tudatinze tujye ku musore wundi witwa Christopher Nkunku. Umusore witwa Christopher Nkunku ashobora gukorwerwaho swap deal n'umusore witwa Garnacho nyuma yuko atishimiwe n'umutoza, ndetse n'uwitwa Nkunku nawe akaba adashimishijwe n'umwanya ari kubona muri ekipe ya Chelsea. Aba basore bombi bashobora kuba bagurana, umwe akerekeza muri ekipe ya Manchester United mu gihe undi nawe ashobora kuba yakwerekeza muri ekipe ya Chelsea. Gusa ekipe ya Manchester United irifuza ko byibuze yakwiye kubona amafaranga yishyurwa kuri Garnacho, akishyurwa miliyoni zikabakaba muri 65. Hanyuma andi makuru nayo ari kuvuga muri ekipe ya Chelsea nuko uwitwa Disasi ndetse n'uwitwa Yao Felix, abo bakinnyi bombi ekipe ya Aston Villa yari irifuza yuko bayijoininga ikabakira nk'intizanyo kuva muri Chelsea. Gusa uwitwa Yao Felix we asa nkaho atabikozwa neza, ubona ko agifite izindi gahunda zindi we ari gupanga zigendanye no kuba wenda ashobora kuba yaguma muri ekipe ya Chelsea akomeza guhanganira umwanya. Bikavuga ko rero uyu mukinnyi ashobora kuba yaguma muri ekipe ya Chelsea cyangwa se akaba yanasoka akerekeza n'ahandi hariho hose, ariko ekipe ya Aston Villa we na ekipe ya Aston Villa yo rwose urabona yuko atarimo arakozwa ibijyanye no kuba yayerekezamo. Hanyuma ni mu gihe ekipe ya Chelsea nyuma yuko ibuze Mikhailo Modric kubera ibihano yafatiwe bigendanye no kuba yarakoresheje imiti cyangwa se ibinyobwa byongera imbaraga mu mubiri bigafatwa nk'ibiyobyabwenge, ikaba nabwo Chelsea ikaba iri guteganya kuba yakwerekeza muri ekipe ya Bayern Munich ikavanayo umukinnyi witwa Tel, nyuma yuko uyu mukinnyi atishimiye kuba akomeza kwicara ku ntebe y'abasimbura. Uyu mukinnyi rero nyuma yuko avuze yuko nawe yifuza kuba yasohoka ama ekipe menshi cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, harimo ekipe ya Chelsea, ekipe ya Manchester United ndetse na ekipe ya Tottenham. Izo ekipe zombi zikaba zishaka kuba zakwegukana uyu rutahizamu. Hanyuma uwitwa Casadei bisa nkaho byarangiye, akaba agiye kwerekeza muri Lazio nawe bidatinze rwose. Uyu mukinnyi Casadei araza kuza kuba ari deal done muri Lazio, ni ikibazo cy'iminota gusa isigaye. Hanyuma twihuse cyane tuyerekere muri ekipe ya Manchester United. Ni ekipe ya Manchester United ifite amakuru atandukanye. Ni ekipe ya Manchester United ubona yuko irisa nkaho iri mu bihe bitari byiza, nyuma yaho umutoza Ferguson asohokeye muri ino ekipe. Ubona yuko ni ekipe yagiye ibaho strugglinga, ubona ko ari ekipe itarafata umurongo nyamurongo. Hanyuma ino ekipe iravugamo umukinnyi witwa Patrick Dorgu. Amakuru dukesha Fabrizio Romano aravuga ko rwose ari deal done, byamaze gutungana, akaba aguzwe miliyoni 35. Ibintu byose bikaba byarangiye. Hanyuma umutoza wa Manchester United ati Rasmus Hojlund, na uyu mugabo ntagomba kwerekeza, agomba kuguma muri ekipe ya Manchester United agakomeza guhanganira umwanya kuko nakazoza ka Manchester United. Ibyo ngibyo bigahura nuko uwitwa Rashford arimo arasohoka muri ekipe ya Manchester United, nubwo mu by'ukuri bitaragaragara cyangwa se bitaramenyekana hagomba kwerekeza ngo nahagana he. Hanyuma uwitwa Casemiro nawe hatagize igihinduka icyo ari cyo cyose arasohoka muri ekipe ya Manchester United. Ekipe ya AS Roma ni ekipe wavuga ngo iri ku mwanya wa mbere muri ma ekipe amukeneye kuba ashobora kuba yakwerekezamo. Hanyuma turebe amakuru ari kuvugwa muri ekipe ya Liverpool. Uwitwa Mo Salah ashobora kuza kwerekeza muri Al Hilal. Ni umukinnyi uribuze kuza kuba yerekeza muri ekipe ya Al Hilal muri shampiyona ya Saudi Arabia. Hanyuma andi makuru ari kuvugwa muri ekipe ya Arsenal. Nyuma yaho bivugiwe yuko iri gushaka umukinnyi witwa Alexander Isak uturuka muri ekipe ya Newcastle, ariko
ntibise nkaho byemera bitewe nuko ekipe ya Newcastle yifuza amafaranga menshi cyane. Ekipe ya Arsenal yari yerekeje ku munyajamaika witwa John Duran kuva muri ekipe ya Arsenal ya Aston Villa, ariko ntago byabashije kwemera kubera yuko ekipe ya Al Nassr muri Saudi Arabia, amakipe muri Saudi Arabia afite amafaranga, arashaka abakinnyi batandukanye kugira ngo barusheho kuba bakuza irushanwa ryabo. Bityo rero abakinnyi batandukanye bari kugenda bavuga ko bashobora kuba bakwerekeza muri ano makipe atandukanye muri Saudi Arabia. Hanyuma uyu John Duran yashoboraga kuba yakwerekeza muri ekipe ya Arsenal, ariko Al Nassr ubona yuko iri mu kazi ishaka kugira ngo ibe yamwegukana imushyire mu busatirizi bwayo, nyuma yuko ubona yuko witwa CR7 nawe akeneye umuntu ushobora kuba wamusimbura muri Al Nassr. Hanyuma nyuma yaho Arsenal yahise ijya ku witwa Watkins, uyu mwataka nawe wa Everton, ubona ko nawe wa Aston Villa, ubona ko nawe ari umwataka mwiza. Ubwo nawe hatagize igihinduka icyo cyose ari dushabuza kwisanga Arsenal yageze ku isoko. Ayo namakuru dukesha Fabrizio Romano aravuga yuko ekipe Arsenal igiye gutanga bid muri Aston Villa kugira ngo irebe yuko ishobora kuba yakwegukana uyu rutahizamu, cyane cyane ko Arsenal ikeneye rutahizamu. Hanyuma rero amakuru nk'aya ngaya nakagaruka nk'ibisanzwe. Wowe utarakora subscribe nyaboneka kora subscribe ndetse ufungure n'inzogera unasharinge n'abandi kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ya siporo atandukanye ari update ajye basha kubageraho 5 kuri 5. Hanyuma mwakoze cyane kubana nanjye, ndabashimiye guys, ubwo turi kumwe mu kiganiro gitaha. Ciao ciao.